OK, čaute pri novom videu, tu je Damian, tu je Oliver Martin. a ja Michal. Ideme si zaskákať tuto. Dáme si taký step up na lúku. Potom teraz ideme účko, Warlight, tam potom skočíme a ideme malú dieru. Tam potom sa dovezeme hore a ideme tak, skočíme zase účko a ideme sem. Teraz ideme odentiaľ, ideme a skočíme toto. Takže ideme na to. Ui.